aho kanso ya division yakozere ncwamu yo kohereza amashomero gayo agari kwatoroho government za printers kongera hari 3 ezigafunire financial yehwire ati Akim Mugabi chairman w'entebe ya kashatu nuko kushobora nshonga ahabwenki bonka division bashazire mu kongera za printers amashomero gitu ga Kasozi division aga primary kasharamo tugahereza machine zeze last financial year tugahereza machine zishatu amashomero 3 mbwe hatubahereza amashomero 4 amashomero gitu babene batawana munonga kuza kufotokopinga kuza kutayipinga ibintu exam z'abana mbwe twarebera iki kizubukiro ngo twajya mu shomero turihereza machine egi erimo ibintu bibiri cyo kubanza ne printinga kandi photocopying kugira ngo machine zeze nza kuyamba amashomero gitu icyo kigenderwa kitu nga kanso ya division tukasharamo twajya ngo amashomero gitu gahereze gona nambo yata amashomero mushanzo gona gari government aided gona twagaheza so ntekateka performance naiza kwiyongera cya kabiri enshobozi y'amashomero naiza kucyendera Abigail Mpire hori speaker ari kushobora nagira ngo government hamane menge bashazire mu gateka ombyo bwegese aho yahiga abakuru b'amashomero gukora buri kimwe ekirkwetengesa kureba ngo za printers zatanaka kukozesibwa ni intero muranga amashomero bwitaga gutwaheza kuhereza ezi photocopy ya machines ngo bagende abareba tini ba secretaries babaronde ubukiko bashitamiso ubukiko bw'ishomero babagambire kubaza kuronda secretary batandike ba mu employing bazikojeze kozi babatazikoze noza kushanga za siskara kandi ziri expensive ushange twaferwa sente nkitwe nka government abo kubitu umuranga gwitu nutwenda amanu mingi tugateko mu education. Kate Tayebwa horo treasurer wa Kanso Karera hamwe na chairman w'entebe ya kabiri bahigira bazire kurebuka ngo bafunire umugisha go kuhebwa za machinezi nabo bagezeho becwijure bagore impapura zo kukozesa batakafisa busha ibyo mebi kandi aba basima government abo kubatekatekaho mu mugwamani tuzakubantu bongera ahacome kinde kitube twine kutera amashomerana twagaruka twafune kinde cyoma ekikwisha kuba ntituyamba kubasa kutere ibizamu byitu ahabwa ishomere ryitu yaba tuguma ntutera haho hwebiro bibiri kandi nabanyintera n'abaziro muranga ahabwa machine je yitwafuna kubasa tobuyambi ahabwa rims zempapura we twatwara machine zezi ate kibenje baramugwento ni kanteka kike mu cyapa abo kugureba zamu wakubeteza nanoko bireta nesente staro za hati kibenje gikizo kungato kargoka kora rime papara shinje mutwaro kumana kanana mato akusuwa pingira ahaborshe ukajona kwiyakuriye buzamu benoto kugaruka koreki abana bakayika atorya ngo mukamasimba bayongera bashobora kubina amasiko ngo abeje baheza kumanyiro kore bibuzo bya burkire bija kongera akora kurungi kandi abana kuba kurga hansi bamanyiriro gukora tests tikikubateganisa munonga icyo ntumanya ngo nico kikubabera kirungi bamanyiro gukora test photocopy ya machine zezi babazina ishomero zibayamba kugira ngo bubunka abashomesa bagume besetingire test sombana babo at least bakore after 3 days